Kung natabiring nakin, kung biasa rap dohot ng leta marga si bulo natin ko rin lai parharian boho. So no masonari tempat ni lokasi syuting terbaru neneng minon nami film Batak. No narong sa dongat kusot sa halak. Tong do YouTuber pemula bereng dak. Nyon mahalak na. Halo, Oras. Tayo ko rin channel mo. Sejarah mo channel. Jadi dua kadongan unang lupa tayo berkunjung tu channel ni mana? Sejarah mo channel. Doho tu channel ni Laitan Parharian Boho. Oke. Jadi tayo ring mo jod ya nama na arong nungang di lokasi situ ngon ala si luos ni hera na ring mabin pabrik na mabeno sa mga perumahan luos si dolo. Ikutin mo terus video dah. Jadi di lokasi yon arong Jepang nami warna ribang. Sama kadongan hiaro beri kamu mang ni butuh budu teh emang songo dia bona ni ribang. Sono may marada eta mara tabering. Matong bona ni ribangi. Marboras dole. Marboras ni ponggol ni. Bereng mo jane di do boras ngai ni. Amma boras ni ribang. Na iben itu sayur ate dicampur daun ubi. Aga suwi na masuda na pangbolo ibayo tu daun ubi.